Nongeye kuguha ikaze wowe ukurikirana YouTube channel. YouTube yitwa Horebu Mwindaji, akaba ari YouTube wumvaho amakuru agiye agezweho mu Rwanda n'imahanga. YouTube ikugezaho ibiganiro bitandukanye, ikugezaho ibyegeranyo, ikakugezaho imivugo, kandi si ibyo gusa, igenda ikugezaho n'ibindi byerekeye iyobokamana. Muri aka kanya rero n'ubundi ngiye kukugezaho amakuru ari kuvugwa hanze mu binyamakuru, amakuru ari kuvugwa mu gihugu cya Somalia, aho hari aho hongeye kuvuka umwuka utari mwiza hagati y'iki gihugu ndetse no ku ruhande rwa Ethiopia. Ethiopia rero biravugwa ko yarashe ibirindiro by'inzego z'umutekano z'iki gihugu cya Somalia nari maze kukubwira. Nkuko rero leta ya Somalia yabitangaje ko ingabo za Ethiopia n'ubundi zagabye ibitero ku bikorwa remezo by'igisirikare cyayo, iby'urwego rw'ubutasi na polisi, ndetse bipfiramo abashinzwe umutekano benshi. Aya rero ni amakuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today gikorera hano mu gihugu cyacu n'ubundi cy'u Rwanda. Avuga ko ibi bitero rero byagabwe ku bikorwa remezo biherereye mu mujyi wa Douraw mu ntara ya Gedo ahagana saa 4 z'amanywa kuri uyu wa 23 Ukuboza 24. Leta ya Somalia yatangaje ko ibi bitero rero ari ubushotoranyi bugambiriwe. Ikaba ivuga ko ubu bushotoranyi buvogera ubusugire bw'iki gihugu kandi bunasubiza inyuma intambwe zatewe mu biganiro by'amahoro, ibiganiro byahurije impande zombi Ankara muri Turukiya. Yagize ati rero iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cy'ingabo za Ethiopia ni ukuvogera byiruye ubusugire bwa Somalia. Amasezerano ya Ankara, ihame rya Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye, ntabwo tuzakomeza guceceka mu gihe hari kuba ubu bushotoranyi. Umwuka mubi hagati ya Ethiopia ndetse na Somalia watutumbye muri Mutarama 24 ubwo Ethiopia yagiranaga na Somaliland amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere ingendo zo mu mazi. Aya masezerano yemereraga Ethiopia gukoresha icyambu cya Berbera gikoze ku nyanja y'Abahinde kugira ngo ijye cyifashisha mu bwikorezi bwo mu mazi. Leta ya Somalia kandi rero yamaganye aya masezerano, igaragaza ko Ethiopia ishaka kuyifashisha kugira ngo iyambure ubutaka bwo ku cyambu. Yateguje ko itazabyemera kandi ko izarwanirira ubusugire bwayo. Mu gihe umwuka wari ukomeje kuba mubi, Somalia rero nayo yafashe icyemezo igirana na Misiri amasezerano y'ubufatanye ku bya gisirikare. Ibi rero bikaba bivuga ko byasaga nkaho ari imyiteguro yo kurwana na Ethiopia. Ubu bufatanye rero bwarakaje Ethiopia, nayo itangira kwikoma Somalia, cyane ko n'ubundi amakuru avuga ko Misiri isanzwe idacana uwaka na Ethiopia. Ibi bikaba byaraturutse ku rugomero rwa Grand Renaissance rwubatswe ku ruzi rwa Nile. Ibi rero ni mu gihe ibi bihugu bitabyemeranyagaho. Perezida wa Turukiya rero Recep Tayyip Erdogan tariki ya 11 Ukuboza 2024 yahuje Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ndetse na Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, bemeranya gukemura aya makimbirane. Ibyo rero bisa nkaho bitakurikijwe kuko ibi bitero bigabwe mu gihe intumwa zo ku rwego rwo hejuru za leta ya Somalia zari zagiye muri Ethiopia kuri uyu wa 23 Ukuboza mu biganiro bigamije ubwiyunge hagati y'impande zombi. Ndagushimiye, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment, ukore subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru ajye kugeraho mu ba mbere. Horebu Mwindaji, mine is your play.